أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagaremi, mga bangsami saranaw, kapapantagan na di mamakinig sa aking estisyon tanong di eksiski. Panintan si iku Allah, apakang barakatan wa Allah, aging kaiya kaya pakatutunatan ni manto. Sa iuman niya naisi kong mga timbangan na mga papanad o amal tanong sa alungan na mori. Nagumabaluya iya kasaksian tanon niyan sa alungan na mori, aging kaeditan di kapakatutuna sa pakambarakat na nakatano Allah. So langwanap ka nagtanong sa aging kaya estisyon tanong naguragsaditan di manggulala na aking kutuwa pa nga nagtanong kagyuti kakapadalam tanong si kuturuan Allah. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. So siran natuati wala adiran ni pamakan ng sukatero sarta papagunutan nilang sumapiyon na sira ni piyamanuro wala ano sira ni mampunay sa pamikiran ng mga tao. Misababsan na gin kaeditan di pagusen sa gin kaya estisyon tanong anda manay kakabalo Muslim edukado ka pamikiran na paganero no to naging kutwa katukuan niyan sa mga hukuman o kasambayang kapnay haji kabugay sa zakat nago sa mga mga dawan wag ang matanong ang Islam. Ay man tuwa pagsinta no si naging kaip man na may pantag sa gin kay kapnay haji kakagiman to sa oras yan na paganero na kausetan naging kaya mga kalbihan o kanay nagukapagumra. Gin kaya kanay nagukapagumra natungan na yung mga alay kalbihan. Mga alay kalbihan si ikullah. Paganero naging kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutuli bin Majah at tigana al-hujjaju wal-ummaru wafdullah inda'u wa ajabahum wa nistaghfaruhu ghafara lahum. So numanay katigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsum may magumra na bisitanan wallah na kagi bisita wallah na upamangisiran siya wallah na terimangkiran wallah so pangiran na upamangisiran sarila na perilaan niyan siran guti paganay panguyatan sa ginotanong aso mga dimna na haji nagudi magumra na bisitanan wallah na sad sa pagnindaran si Allah na terimaan wallah na pamangisiran sarila na perilaan siran wallah si mga duseran. Ikadua naging kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutul Bukhari at iyanatabi'u bain al-hajj wal-umrah fa innahuma tanfiyan al-faqra wad-dunuba kama yanfi al-hakiru khabat al-hadid. Pagkatundutundugan ni Tigo Rasulullah sukap na haji na suka pa umrah. Kamata na Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukap na haji na suka pa umrah na mapakadayan so kamaramar na gusto mga dosa.
mapakadaian so kamarmar igan pagkawan na mapasayang ka pa nakapagumra kanabuto ka sa bapisa kada utamog ka kana ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapakadaian na ati ko Rasulullah so kamarmar na gusto mga dosa sa dataro kapakada o tangis sa gingkotwa putaw. Ikatlo kalutan naging hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutulong Muslim at tiga naman ata hadal bayta falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladatuhu ummuhu. Sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga taliw masaging kaiya walay wallah na das kanyan danyan pamakaya sukaruman yan nagudandarwa ka na may kambalingan si kwalinin sa isen dinuwayon kinimbuatan ni inayan. Gyuto'y mga kalbiyan yan sa king kaikap ni haji nagukapagumra kagi mababaloy jihad o mga bai. Sa kinipakay si anong Rasulullah Aisha radiyallahu ta'ala natin, ya Rasulullah hal ala nisa'i min jihad? Qala na'am. عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. Peter Aisha hay Rasulullah baadna palugat siya kung mga baiya kan jihad nati ko Rasulullah away kan jihad adabon kan bunuay gin nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukap na haji nagusukap pag umrah. Adam pa na Kataru Ansari ay pagaysiyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Samina. So mga kalbihan kasukat o tao si kukap ni haji na simbago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piratasyan sa ginggay hadith na may panutulayo Ibn Majah tiyasahiyan naging hadith. Ikadua pa na may panutulaging hadith o Abdul Razak fil Musannaf wa Tabarani fil Awsat wa qala al-Albani hadithun hasan. Hadith iya hasan naging kaya panutuntan wa hadith panutulo Abdul Razak sa gingutan musannafian Agus Tabarani fil Awsat. Ini pagay si aging uta sa katawan sa riyatiga na hey Rasulullah tunay mga balas aging ikap ni haji siyuto sa mina na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma khurujuka min baytika ta'umbul bayta fa inna laka bi kulli wata'atin wata'ata'uha rahilatuka yaktubullahu laka biha hasana. So atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kayong kasi ko waleng ka aantap na ka Baitullah na mata na tiga na so salakad apkilakad o pagdaan ka na apkisuratar ka abagyan ka hasana nagupki po na si kung mga dusang ka gimuta kaplakad aking kuto pagdaan ka o pamakukuan na kakuda kapag sa tao di nakalalag na umang ka makalakad sa timang alakadan napkisurat ka ito mapia nagupki po na si ko mga dusang ka aging ko ito kaplakad o pagdaan ka wa amma ukufuka bi'arafa فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوا شؤثا غورا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسله الله عنك.
Supmana ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so katindig ka sa Arafah na mata na so Allah na turun sa kaya dunia adikan niya di niyan di pangarik so mga orip niyan ko mga malaikat na tero niyan kira na kati so mga orip na kanami kawamasiran may kukurang nguiran mas salapot sila na buta may kukurang nguiran so buta bukiran lagu masalapot sila na buta min kulli fajin amik punsi ko lalan ang mga watan yarjuna rahmati wa yakhafuna alay adabi aarap nila na so limuakan nag-uipkalkiran so siksakan walam yarawni na dakuran may layatigu Allah fakayfa law raawni nanto na tigu Allah ikasaw pa makumili kuran falaw kana alayka mithlu ramli alijin upama atigu Rasulullah ko ay mapapautong kaadusa na makatitimbang makaibarat sa mitatabutod buta o di na mitatabutod bayanak sikul lupa o mitulu ayamid dunia o di na ayamaw itong kaadusa na isinong kada kalo gawi isi ko dunia o mitulu katari sama o di na makaibarat si Quran si langit dito idusang ka na gasalah Allah wa'ang una benar ka wallah aging kutuwa kala adusang ka api-apan miya kaibarat si ko ipamtad si ko ipamtad siya ko dunia nagu miya kay barat pansulusan ka sa isin sa kada mga gawi siya ko dunia o di na miya kay barat sulusan ka sa oran na pakadaan ra to Allah wa amma ramyuka al-hijara submanatu wa amma ramyuka al-jimar supmana tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka peruntar ka siku peruntaran fa innahu madkhurun laka nagitu tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mabulay batas ka to sa alungan na mori wa amma halkuka ra'sak wa amma halkuka ra'sak na supman suka kapagupawin ka siku buka na pipikiran ka fa'inna laka bikulli sha'ratin tasqutu hasanatun فإذا تفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك supana ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pagupong ka na pipikiran ka umani sati manabuk kulog si salupa na agyuto na sati manahasana sa warwabuk na sati manahasana فإذا تفت بالبيت na andin ni katawp ka sa Baitullah al-Haram kharajat min dhunubika kayawmin waladatka ummuk na luminiw sa dusang ka sa isin din ugawi ayar ka kinimbutan ni ina ka ilan yung managing kaya kaprila iwallah siya kung mangorip niyan siya kung kapni haji api ayad na miya utong ka naging kaya dunia api ayad na miya kay barat so kadustan ka sa siya kung mga gawi siya ko dunia api ayad ni kinitabuto diyan na dusa na una benar ka wallah ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kapag-upawin ka siya buka kapag-upawin ka kapag-alot ka na umanisati man abuk amurog si kulupa nagyuto na hasana na andin ni katawp ka sa Baitullah al-Haram na luminiw apun ka so dusang ka sa isin dinwer ka kinimbutan ni ina ka ginan mga kalbian amya kalala kakwatan sa gin kay kapnay haji nagukapagumra gitu sa baba miya ka tumansod na kaganin sang kay kapnay haji o di nakapagumra adi pagalpas manay haji di pagalpas magumra
Aging ko to din yung kapakalpas na haji, din yung kapakalpas magumra, na mapakadaian so kamaramar na gusto mga dosa. Mapakadaian so kamaramar. Ay man na nabaga pumbaluya pabri. Kanabuto pakalpas yung kutamo kaaging ko to pakisukain ka, di nga di manggasto siya haji. حكم منكر فريضة الحج والمتهاون به sukukuman o ungkir diyan ng kaya kapne haji na gusto yun din derenon kinderenon Peter wallahu lillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini palugat wallah ko mga manusia sukap ni haji ko baitullah ko tawa pakagaos ko kiton pakagaos ko kuton nasa tao ungkir din ng kayakap ni haji ka dinan parati ang naging kap ni haji na mataan na suwallah na kawasa ko mga kaadniyan. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ay panutulong Muslim at niya ya ayuhan nas kad farada alaykumul hajj fahujju. Hey mga manusia ti wallah na ini paliwat terkanu sukap na hinap na kanu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini paliwat terkanu Allah agi ang gaikap ni haji na kanu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إيقادوا أقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتينا تعجلوا في الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له pamakutini wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay maana na agim ko to ipapalugat nun sa kukap ni haji kamata natin Rasulullah susar kanu na din ang katawan pagkabalambanon din ang katawan pagkabalambanon andad ni kapakasukat ka sa ipne haji ka na pamakutan ka na bayad na ka sa kapne haji ka sabab sa din ka katawan ng tunan ni pagkabalamban rakasi ko mga padagawi di nga katawan na inumada kala tao may kari para dun sa luto yan na ada sambut na haji ka may taman na gumay na kiyang kuto din yan ikang gumay na taman ni manto na din makap ni haji kagi din yan ipapalugat sa ginunan sukap ni haji. Peter Umar ibn al-Khattab لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين رواه البيهقي. Pia panutulu Baihaqi ati umara may paniatakan kasubukan sa mga mama sa game kaya mga darpa kaandiran mayle sulang wana pakagagaadap ni haji na ansiran makabagay sa buwis ansiran makabagay tiguro umar sa buwis kakanabaw to mga muslim maging kutuwa pakagaga adap na haji kami at naman gumay na pakabagay na ansiran na tiguro Umar ibn al-Khattab sa buwis kakanabasiran mga muslim تلو نجين قدروا علي بن أبي طالب من ملك زادا وراحلة تبلغ إلى البيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. سادن ساتا وتقولوا علي بن أبي طالب بغاق سالوتو أو بغدان أكسام بينين سبيت الله الحرام ندنيك na kasalaan yan narwar sa kapatid yan ay Yahudi o di na Nasrani madasi ko Muslim siya kinabimbas na ikataruyan na tigay na palugat ko ad na mga ganyan na kanikiran sumambot pala palugat siya po ad na ganyan na kanikiran sumambot yuto ikataruyan kinabimbas sipman si
Salih ibn Fauzan natigana sa tao sangkaan niya ng gaya kabubulay kanay kapaligot na miya kafir atigan na Salih Fauzan kukiyaw pakatirun umang ulama ginan katiru wallah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiru umang ulama sa agin kaya dipne haji naginan katiru dan tigilan asan sa pag numaik ada naik napakabagay sa buska ka na boto muslim ka na basilan muslim ay maana niyan na bapira-pira pag nadapne haji bapira-pira pag kagaga siku ukit lalan nadapne haji naging kutadan yan kapne haji aad nakigaganyan napakabagay na tigo Umar ibn al-Khattab sa buska ka na basilan mga muslim nagukanabasin mga muslim at tigo Umar ibn al-Khattab yuto'y kailangan mga bangsa ko supakag sa pagkasigulalan anak kaganyan sa kapne haji adap na haji kabad dinggo may katigan na pambalaya ko daan pamasa ko sa service na palakataon na taman taniman tunadan makapniya na kanaboto muslim atigo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay katlo mapamugsitan sina tunay preparadun siku kanek tunay preparadun kasi ko kanek napaganeron na ikhlasun niyatillahi azza wa jalla. So, kapag ikhlas ka, sikwallah, kapag ikhlas sa puso ka, andin ka pakatimu ka sa pirak, kagagang kasugas to, na pag-ikhlas ka sikwallah, apni haji ka. Sa ayakap ni haji ka na lillah. So, Allah na pitiro yan, wa atimul haji wal umrata lillah. Natartupan niyo, so, kapni haji, na uso ka pag-umrah, arakwallah atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kan na kapne haji na gusto ka pang umrah isa pa na miya panatul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter na Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ata miya panatul Ibn Majah na belo ya Albania sahih aging kaya tutultan Allahumma hajjatan la riya'a fiha ya Allah nakanay kaya ada kapag ileleron uda kapag nagnagnon Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'a ya Allah nakapnay ka di ada kapag ileleron uda kapag nagnagnon ikadua na muwafaqatu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajj. So kapag ayon ukit-ukit asuan ka kukarap na haji sigo ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhudu anni manasikakum la'alli la arakum ba'da ami hada rawal Bayhaqi. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapitin niyo aging kayakap na mga kito kitang kukap na haji ka mapagaya tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiran sa kanumaylay sa aging kapagataling maragon dito Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palugad siya kung mga muslima ay mapangadagyan na sukyanay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa rad sansang galbag sa galbaga dami utong gulawla na dito katarimati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madakala andin nga pakaumanin sa Arafah o din nga pakaumanin sa Mina na miyanurat sa sanja kapikirian ng aranap teluan yan ro na daw tunggulo la o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aking kutadataru taulola madakal pa na hayadin yan di paniatan na kumukuha sa panyo iyan na umanin sa gadan su Hajar al-Aswad o naging kutuwa
Aruknul Yamani na isisingin ng tapaniwi ang kapaniatan yan sa mapya. Paniyatan yan sa mapya kuno to ka pakapambarakat ng wala na daw tunggulo lao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo na ang napakatut taibati min al-mal al-halal. So gastong kaatamo kapun sa halal. Pananggilain ka ubaan na misang iun sukatan haram. Pananggilain ka ubang ad na misang isaging kuta kapnay ka sukatan sa haram. Kaditiriman Allah aging kutuha. Kianay ka inna Allah taibun la yakbalu illa taiba. Mata natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aso Allah nasuti na terima na narasa suti may panutulan ng Muslim sa dataro miyon mga tutultan duka na mama duka ang susukat na mama nakagaya ko mati na dinani ka susukat na may kampalak na kakawaan niya na langit sa tingin na Arab mataamu haramu mamalbasu haramu makude bil haram ayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapang ng kanya na haram na pangnom niya na haram na na nito ang gana na sa po na haram paanna yustajabu lahu na anda man ay katerima Allah amika ayat amabalo ya pang kanta na haram si makaukit sa halal yuto panabnaran tanwi anda malay mabaloy so punggustong tanong si ko kapnay haji adad na misang yun sukatan na haram sabab sa surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panatuloy na idha kharaja rajulu hajjan binafaqtin tayyibatin wada'a rijlahu fil gharz fanada labbaik Allahumma labbaik ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور إجراتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يسمى أبني حجي punji ko gastuwa suti gastuwa kenapa pinggagasap kenapa peribaan kenapa anak inagon ka sa tamok nikaukit sa haram kagasto halal na andan ni kaliwaging uta sa katang mga mebtadian so ayin yan siyang ko siya o kuda na manalawati ka na labbayk Allahumma labbayk kati ako ya Allah ate maakan sutaw-taw ka akapne haji o di nakapagumra nadahu munadi minas sama na taluan sa kanya no di man nalo sa langit labbay ka wa sa'day terima ka na gumiguntong ka jadu ka halalun ayati naluto ka na halal rahilat wa halalun naguayap na pagdaan ka na halal wa haju ka mabrurun gairu ma'zur na so haji ka na terima kanaba ka madusa أنني وإذا خرج الرجل بنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقة حرام وحجك غير مبرور رواه الطبراني عندنا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شغولين kapne haji sa punsa gustuwa marata gustuwa na penggasabun di na peribaan o di na langwansan di mauwat sa halal na andin ni kibtan o mama siya ko ainin siya ko siya o kuda na tirunan labbayk Allahumma labbayk terima kan ya Allah suto ka na tirunan tawagan sa kanino di man nalo sa langit la labbayk o la sa'adayk da matarima su kapne haji ka naguda ka paguntong saging kay kawi zadu ka haramun suwatigan suluto ka na haram wa nafakat wa haramun na sugastong ka na haram wa haju ka gayro mabru na su haji ka na datarima atiku di manog sa langit nagyanggan na tutultan wa tutulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagina ni nanao sa
upuun so gustong ka sa aking kapne haji na gastwa kanabahalan naginan ipsim bagir ka andi ni kaga tiru ang ako labay ka Allahumma labay igira so gustong ka na sala kawapunan yan kanaba tamok kanabang katamok kumatagalataw naginan ipsim bagir ka o mga malaika madiman na sa langit yang kutuan din yung katero ang kasalabay ka Allahumma labbaik labbaik la sarika laka labbaik innal hamdalillah na taman sa kapos yan na ayap sumbag ka o mga malaikat igira pun so gustong ka sa haram pinggagasab o di na peribaan o di na tamukadi pun sa halal na ayap sumbag ka na data ni masu haji ka naguda ka paguntong at ko panaw sa langit kaaya tiga na luto ka na haram na ay pinapagdaan ka na haram ginan katiroon na bista ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapat na ilmamu bifikil haji wal manasikihi so kanal ko sabot ko kanek na gusto okito-kiton Peter Ali bin Abi Talib at igen لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة ليس له تدبر فيها da kapia ti Ali bin Abi Talib o simba da sabutun na da kapia kabatia da pun ka pamikiran di pendalan sumanan yan ginan mga importante manggululatan sa aking kayap na haji sup ni haji sa aking kayamasa na pipikiran ni waking kutabalas kekuatan mo ay sindin o ayar ka kinimboto ni inaka si uke pa ka makasolay ay sinu din na miyanggal pagkadusa kaapya pa natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya katimpang sulusan ka sa isinu kada kalugaw isi ko dunia o di na kada kaluuran sa kawang-kawangan o di na mitatabutud lupa na yuto'y kalaadusan ka na unabin rakautuwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nalaman ito kaging utakarontar ka kapag alot ka kapag upaong kasi ko kayap na haji ka na umani sa timan na buhok na timbang sa timan na hasana so kapne o di na kapag mura na luwap ni at nun paganap ni at nun kasi kapag mura na tamato ay man na tamato na so kasulot sa ihram siya ko ulan na kanay ibarat na siya ko sawa dulkada o din ka sa palukap ni haji ko dulhijja nasulot ka sa ihram ka pagunaan ka daan na pagumra ka na mga pagumra ka na pangda ka sa ihram sa panayon ka sa haji ame ka mo maso oras yan siya ko ikawalo ko dulhijja nagugapugman pag-ihram siya ko apenda ka matatagusin sa Magka nagkapagayad na mag-ihram kaon ikadua susunan no kapni at sang kaya kapni haji na al-kiran ay manay al-kiran na pagkaperangan kaso kapag umraguso ka na isa sa pag-irhaman ka kami kasulot ka sa ihram na ayos paniatan ka naging mutuwa kapag umrago ka na haji sa isa-isad napay ka umratan wa hajjan may panutulay muslim apit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipniyat nun napay ka umratan wa hajjan labay ka umratan wa hajjan labay ka umratan wa hajjan ya Allah tiari makan sutu ka kapag umrago ka na haji gitu ikatlo ikadua pinyatin si ukap ni haji aging kiran na paled ad na sumbali ito pagka sumbali ka ay ikatlo kap niyat sa aging kaya haji
ikatlo susunod na kapniat sa aking haji na al-ifrad ay man na al-ifrad na tarambisa anyat ka tibis ka sa kanekbu niyat ka sa paghiram ka na di ka pagumra ka kanekbu yuto ikatlo piniatan siya kapni haji paganito ng tatamato ay manatamato na paghiram kasi ko waktu inanek ibarat na siya ko dulkada dulhijjah ikasya ko dulhijjah na piniat ka sa paghiram ka sa piniat ka pagumra kadaan na mga pasad ka magumra nagukabu pinay haji na ikadua ging kutuwa kiran manakiran na pagaprangan kan so kapagumra ko so kapinay haji makapagumra ka na makasay ka hindi kan pangda sa ihram taman sa mamasok kapinay haji nagyuto ikadua niyat ikatlo niyat na al-ifrad tibis ka sa kanekbu sa gyuto piniat na ka kapinay haji bu asuan ka na ay mapero naging tatamato pamantamata bilong maratipa yung kuto kakatamato kakagikuto may aloy o Allah san sa tao tamato na tato panin sigo haji kinan ikatlo akaklase niat sigo kapne haji paganip-nip nga tamato o di na kiran o di na lifrad ami kapne ka pagumra ka nasa katano mga taga Pilipinas na si tanong gidako hindi makapniat sa Madina na sumanga darpa sunna isusuguso ka pamisitaon sa Madina paganaya pamisitan ka sa Madina na ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapamisita asigo maskito Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram muttafaqun alayhi Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambayang sa timana sambayang kumaskita kan na makalbi adi susang libu sambayang seko salako kumaskita inon tabu sa Masjid al-Haram inon tabu Masjid al-Haram kau salatun fi Masjid al-Haram afdal min mi'ati alf salatin fi ma siwa sambayang asati man luhur sa Masjid al-Haram na makalbi adi su magatos ngibu sambayang magatos ngibu min mi'ati alf magatos ngibu salakaw siku masgitu rasul Allah masgitu Allah ginan ikapakalbi agin kaya kasira siku masgitu Nabi sallallahu alaihi wasallam andid ni ayasun ka kung kapsiran ka kung masgitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutul pun Rasulullah tasudu rihala إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى متفق عليه دا prepare dun sa luto palawin inunta sang kayat lumang masjid al-haram ya masjid yang masjid kan ya masjid al-aqsa luto prepare dun sa luto aplutuan palawin ng mga masjid luto palawin kaya Masjid al-Haram kaya Masjid Nabawi kaya Masjid al-Aqsa ginambu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prepara doon sa luto palawin siya ko mga masjid ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dyan masjid prepara doon sa luto ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inun tabu sa gayang kaya dalawang mga masjid yung utama masjid Rasulullah yung Masjid al-Haram yung Masjid al-Aqsa andad ni kapakataling mga kasi kung masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kasulkaw na ipagunang ka na so kawan na aing ka sabtirun ka so Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa idha kharja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Andad ni kasulka sa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunaan ka so kawan na limang ka aw kawan na aing ka na tiruang ka so Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, na lakayin karakan so pamintuan ulimu ka na may pamangkapaliw na ptirun yan so Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, na pang nagkaso kalbihan ka na sa ging ko to kapsambayan ka ging ko takasul ka na di ka paguntod pasin o di ka makasambayang sa 2 rakaat. Sabab sa surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Ira tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may rasul susar kanon sa masjid na di paguntod taman sa di makasambayang sa 2 rakaat. Muttafaqun alayhi, pinatulanan ng Bukhari o Muslim. Ay mapia panambayangan ka sa sunna na usi ka makapanambayan sa sunna si ko rawdatan min al-jannah si ko pagalitan umimbarak na uso walaya ka natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kalama lama apar ko kalama na mau kasukan wa mimbari ala hawdi na sumimbara ka natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si matatago si ko hawd panitiyak natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mapasad ka makasambay nga sa sunna si ko kaya pakasul ka na panarus ka man si ko kuburo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapamisita kaon na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atikan ma min rajulin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta aruddahu alayhi salam. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. Dan Muslim salam na kuniyan inunta na pakandod na kan wallah sunyawa ko sa taman sa bindu da kan may kaso ya kanun bindu da kan naging kuta kaya salaman yan da kan nandini ka pa sungka si kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tarong aso assalamu alayka ayuhun nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dito bu isuan ka kung maskitura na kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masilam ka kanabakong pendua kaandad ni kanduang kaon naming baluto aging kuta kanduang ka bid'a tindig kaon sa dimati sarbu ka masalam kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terun kaso assalamu alayka ayuhun nabi rahmatullahi wa barakatuh. Sukalin tarko sulimu wallah nasir ka ay nabi na masalam ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na awakon sa dimati na ayap man na nuding ka na so kubaw Umar ibn al-Khattab sabtirun ka assalamu alayka ya khalifata Rasulullah fi ummatihi radiyallahu anka wa jazakallahu an ummati Muhammadin khaira. So salam nasir kahi khalifa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kumang umatian may aswat terkaso Allah na ku balasang ka wallah sa mapya Orienyan man nasilam ka sa kuburo Umar nasalam ka to sa kuburo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasilam ka man sa kuburo Abu Bakar nasilam ka man sa kuburo Umar sabtirun ka assalamu alayka ya Umar ya amir al-mu'minin radiyallahu anka wa jazakallahu an ummati Muhammadin khaira. So kalilintan nasir ka ay Umar ay amir al-mu'minin balasang ka wallah si Ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madagla mapya ginan sunna apong gululan ro kuna baka pamangni siya si kubur Rasulullah kubur Abu Bakar kubur Umar kuna baad na imbaga karu ato liya ipanising ka kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kubur Abu Bakar na kubur Umar. So Abdullah bin Umar na ikira siram niyan sa kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kubur Abu Bakar
nagusu kubur Umar na teruna assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, assalamu alayka ya Abi, ya abati, na gyuti ulawla o watahu Umar asu Abdullah bin Umar, assalamu alayka ya Rasulullah, sukalinta nasir ka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, sukalinta nasir ka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya abati, kalilintan nasir kahay ama. Gitu sag panggulolan karo na manggulo lang ka naliwkan o di na ubaga ka din sa maskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay mapi akakadnan naging tuwa mimbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paglatan mo mimbar yan nagusuwalay niyan naguti mapi apakadnan kagya isang kad numatagusi ko lama-lama ka surgan. Ikadua pemisitaan sa Madinah na ziyaratu Masjid Quba o salatu fiha. So kang bisita ay sa Masjid Quba na gusto kasembengon. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutulian aging kay hadith at-Tirmidhi wa sahahu al-Albani man tatahara fi baytihi thumma ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ajru umrah. Said nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa suti si kuwalainian uri na magkataling masik Masjid Quba na sembeng sa sembeng na kiyang kutuwa kaya sembeng yan sa Masjid Quba sa 2 rakaat na isan buto balaso kapag umrah isang kadong balaso kapag kaya balasan sa kapag umrah. Ikatlo, pamisitaan sa Madina na ziyaratu Makbarat Baqi. So kang bisita ko ilbang mga sahaba aguso mga padiran sa Baqi al-Gharqad. Kagya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kullama kanat lailatuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-layl ila al-Baqi fa yaqulu assalamu alaykum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Beliau tigu Aisyah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida more-pore ko gawi saad ni terun ko ilbang sa Baqi assalamu alaikum dara qaumin mu'minin sukalintad na sirkanu mga darpa o mga mu'min wa atakum ma tu'adun minibagir kanu sudidiyandir kanu Allah gadam mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mapitati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kami na may pambaratong mamaskan Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad ya Allah nalilain ka sa mga ibabaling mga tao sa kay Baqi. Yuto'y ikatlo pamisitaan sa Madina king kutwa pamisitaan ka sa Masjid Quba palabangan kumiyamatay sa Baqi al-Gharqad. Ikapat na ziyaratu kuburi suhada'i Uhud. So kang bisita si kung mga sahid sa Uhud sa mga kuburo suhada'ul Uhud. May panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigiyan may panutul sa hadith Rabi'a isusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pamisita si ko kubur o mga sahid sa Uhud. May panutulan ng Abu Daud padsan sa Palaw Uhud may panutul Abu Humaid Petero yan na buwan ni kumakamesi sa Uhud na Petero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadihi taba wa hada Uhud jabalun yuhibbuna wa nahibbuhu. Gieti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina kati Uhud Palaw Uhud pagkababayan tanong niyan nagupkababayan tanong kababayan tanong Palaw Uhud nagupkababayan tanong natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginan mga may panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga sunna. So
kalau ya sa kanan adar pa Madina naso di ka pang ko pa parju Fatima to anda mataku na kanaboto sunna kaya bu sunna naging kan na penutultan wapat pamisitaan sa isa masjid an-Nabawi na susalakosan na peditan rumay ka pamisita ka pagkalangan sa oras tano na ditan may pamatya sa Quran naging utaditan di ka papasuisi ko da sungoy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisita o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuto pamisitaan sa Madina aging kan na pengaliwitan wapat iya Masjid Nabawi iya Masjid Quba iya suhada garkat yang kaya miyamatay sa Baqi al-Garkat yang kaya miyamatay sa Uhud na ginan siyo inisugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makamisiteron kapamisiteron sunso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumigun sa pamisitan tanwang kanapat nasusala ko ron mga tutul na danan mapantulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay mapertan naging kutwa so oras tano na kambalian tano siya mga sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na umantan din sambayang na siya tanong sambayang siya kung maskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa luhur asar maghrib Aisha subu ka ami kasi tandi makasambayang siya kung maskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tunga na yung malay balas umani sa ating manasubo siya kung maskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matimbang asang basubuwa panambayan kasi ko sa lakaw kung maskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambayang ko man sa luhur na timbang sa sang baluhur sambayang ko pan sa asar na timbang sambayang sang buwa asar sambayang ko man sa maghrib maisa uman mo maswak to na siya ka di sambayang siya sa maskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubang ka palipati aya pinggal baka aya sungan ka sa masjid Madina na simba kanabasan kapamamasaan sa padsa na pamasan kay madagaligid ako na pagkatambang saking kan na mga dagangansan na danyan manggalbag so inisusuguan na manggalbag yan inan mga suguan rakatanuon na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ko kapamisita tanong siya sa Madina na kinan bu pagusentan ron pasin sa babasagin kay maging oras sa panalamatan mis kanu langwan ng mga bangsa may makinig kami man to panintanong siya ko Allah makatutunan tanong man sa kapipya ginawa sang kaya oras tano sa balasang kanu Allah sa kaya pamakintano هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته